Ekitabo kya Yobu eshuura 10. Tamirwa amagara gangye tindikwija kwezibira kutaka ninyija kugamba ahabw'obusasi bw'omu mutima gwangye. Ngambire Ruhanga nti otancwera orubanja kunsinga kureka onyorekye eki orikuntura. Noyesiimira okuhata okugaya eki wahangire n'okushemererwa enaama z'enkozi z'ebibi. Amaisho gawe n'ag'omubiri narishi oreeba nk'oku abantu bareeba. Niiwe ebiro byawe ni nk'eby'abantu nari emyaka yawe ni nk'ey'abantu. Kikaboona kukureetera kucondooza okutahikirira kwangye n'okukyaka ekibi kyangye n'oba orikumanya kuntiine rubanja kandi kuhata hariho orikubaasa kujuna omuntu omu mikono yawe. Engaro zawe nizo zambumbire zikampanga, mbwenu wampindukana wancwerekyereza. Ijuka kuwambumbire nk'eibumba mbwenu oyenda kugaruka kumpindura omucuucu. Kanshuka nk'amate wankamya nk'amajuta ga chiizi, wanshweka oruhu n'enyama, wanteeranisa amagufa n'emisi, wampa amagara n'obushongore. Okureeberera kwawe nikwo kungumizeho. Konka ebyo byona okabibiika omu mutima gwawe kandi nimmanya ebyo kuwaabigendereire. Kunshobya omumanya kandi tonyihaho orubanja. Kumba mubi ndeebe enaku, kumba ohikiriire timbaasa kwimusya mutwe ahabw'okuba mba nyijwire okuhemuka. Nindeeba okubonaabona kwangye. Kandi n'obu naakwimusya omutwe okampiiga nk'entare. Ogaruke onkoraho eby'amahano oyimusya busya bamushinja b'okunshinja. Oyongyera kugwerwa kubi kandi oguma nondeetera amahema asya g'okundwanisa. Mbwenu okanyihiraki omunda ya maawe nangwa kuri naafiire hatagizire riisho ryona eryandeeba nkaba nk'otakabahoga nkaziikwa ninkiruga omunda. Baitu ebiro by'amagara gangye tibikye. Ndeka nduhuukyeho kakye ntakagiire eyi ntariruga omu nsi y'omwirima kandi ey'ekibunda kya rufu, omu nsi y'omwirima etarimu buteeka ey'omushana guba nk'omwirima.